nimureke tubasuhuze tubifuriza ibihe byiza mwebwe mwese mudukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwacu rwa Burundi yacu updates n'amakuru agezweho muri kino gicamunsi turi tariki 5 z'ukwezi kwa munani 2025. Murabizi neza ko General Sultan Makenga yakoresheje inama, yayoboye inama, yari yambaye neza rwose, yambaye impuzankano ya gisirikare ariko iri mu bundi bwoko, ntabwo twabaje gusobanukirwa niba ari uniform z'abayobozi bakomeye ba M23, ariko yari yambaye rinete z'umukara, yambaye impuzankano nziza cyane. Inyuma ye hari umusirikare umurinze wari umufashije telefone ndetse n'ibindi. Uyu mugabo rero harimo haribazwa ese inama yakoreye igoma yaba yaravugiyemo ibiki. Turifuza kubigarukaho 5 kuri 5, ntujye kure kugira ngo hugende usobanukirwa byinshi no kugenda bitangazwa. Indi nkuru yihutirwa ni inkuru ivuga ko M23 kuri ubu ngubu yahuye n'uruva gusenya nyuma yuko ishotoye no umutwe witwa CMC. Nabwo turaje tubigarukeho 5 kuri 5. Si yo nkuru gusa tubafitiye indi nkuru ivuga ko u Rwanda rugiye kwakira bimukira barenga 150 baturutse mu gihugu cya Repubulika muri Amerika, mutubabarire kwa Trump. Nabyo turaje tubigarukeho, ese kubera ikibaje ni bantu ki, byose ni hano ku rubuga rwacu. Si yo nkuru gusa tubafitiye indi nkuru ivuga ko Ingabire Victoire yajuririye icyemezo cyo gufungwa by'agateganyo. Ibi nabyo biri mu nkuru twabateguriye, rero ntujye kure kugira ngo ugende usobanukirwa ibirimo kugenda bitangazwa. Duhereye kuri inkuru y'umugaba mukuru w'ingabo z'umutwe wa AFC M23 General Sultan Makenga ku wa mbere tariki ya 4 Kanama yayoboye inama yo mu rwego rwo hejuru yahuje abayobozi batandukanye bo muri uriya mutwe. Ni inama yabereye mu mujyi wa Goma, yitabirwa n'abayobozi barimo Guverineri w'Intara Kivu y'Amajyaruguru Erasto Bahati Musaga, ari Musanga, ba Guverineri bamwungirije, meya w'umujyi wa Goma ariwe burugumesitiri cyangwa se biterwa no kubisoma, ntabwo byoroshye, n'abakomine zigize uyu mujyi, abayobozi ba za teritwari ndetse n'abayobozi ba quartier. Iyi nama yabaye nyuma y'amezi 6 AFC M23 yigaruriye umujyi wa Goma, yibanze mu bijyanye nuko umutekano, imiyoborere ndetse n'imibereho y'abaturage byifashe. Abayobozi batandukanye bamuritse ibimaze kugerwaho mu duce bayoboye, banagaragaza imbogamizi bagihura nazo zibabangamiye. General Makenga mu butumwa yahaye bari abayobozi yabibukije ko ikinyabupfura n'ubumwe ari ingenzi cyane ku buzima bwa buri munsi, anasaba gushyira imbere umuturage mu mutima w'ibyo bakora byose. General Makenga kandi yikije cyane ku kuba RDC ikeneye impinduka nyuma y'igihe irangwamo akajagari kenshi, gusa ashimangira ko kugira ngo bigerweho abayobozi aribo bagomba kubanza guhinduka ubwabo. Yagize ati impinduka ntizivugwa ku munwa gusa, zigomba kugaragarira mu bikorwa. Nk'abayobozi impinduka zigomba kuba muri mwe. Igihugu cyacu kimaze igihe kinini mu kajagari kandi bizasaba igihe ngo tugikemure ndetse tunagishyire ku murongo. Icyakora hari gahunda kandi tufatanije mwebwe natwe tuzaza n'impinduka, sibyo ra? Ntimushaka impinduka? Izo mpinduka rero zigomba gutangira muri mwe. Mureke twereke abaturage n'isi ko twahindutse. General Makenga yabwiye abari kumwe nawe mu nama ko badashobora guhindura abandi batabanje guhinduka bo ubwabo. Yunzemo agira ati iyi mikorere mibi yose turwanya, imico mibi, irondakoko, kwiba umutungo wa leta, ibyo byose bigomba guhagarara. Makenga yasabye abayobozi bari kumwe nawe gukora ibishoboka byose abaturage bakabona umutekano ndetse bakabaho mu mahoro. Ikindi bagafasha abavuye mu byabo kongera gutahuka kugira ngo bafatanye nabo kubaka igihugu.
twikomereje no ku yandi makuru mbere yuko tubagezaho ibibazo bikomeye cyane by'intambara yabaye muri iki gitondo hagati y'umutwe witwa CMC ndetse na M23. Reka tubabwire ko guverinoma y'u Rwanda yemeje ko yamaze kugera ku bwumvikane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo kwakira abimukira ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump buteganya kwirukana ku butaka bwa kiriya gihugu. Muri Kamena uyu mwaka nibwo ibihugu byombi byashyize umukono ku masezerano yemerera u Rwanda kwakira abimukira babarirwa muri 150. Akaba ari amasezerano ashyizweho umukono i Kigali nk'uko umwe mu bayobozi bo mu ruhande rw'u Rwanda utifuje gutangazwa amazina yabihamirije ibiro ntaramakuru Reuters by'Abongereza. Amakuru avuga ko Washington yamaze kohereza u Rwanda urutonde rw'abantu 10 bagomba koherezwa ku ikubitiro. Umuvugizi wa guverinoma Yolande Makoro nawe yemereye Reuters ko abimukira barenga 150 ari b'u Rwanda rwemereye Amerika kuzakira. Ati u Rwanda rwemeranijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwakira abimukira barenga 150 kubera ko hafi ya buri muryango wo mu Rwanda wahuye n'ingorane zo kuva mu byabo, kandi indangagaciro za sosiyete yacu zishingiye ku kongera gusubiza abantu muri sosiyete no kubasubiza mu buzima busanzwe. Yunzemo agira ati muri ayo masezerano u Rwanda rufite ubushobozi bwo kwemeza buri muntu ku giti cye wasabye kwimurwa. Abazemezwa bazahabwa amahugurwa y'umurimo, ubuvuzi ndetse n'amacumbi kugira ngo batangire ubuzima bwabo mu Rwanda, bibahe amahirwe yo kugira uruhare muri kimwe mu bihugu bifite ubukungu buri kwihuta cyane ku isi mu myaka 10 ishize. Ntacyo Leta y'Amerika iratangaza kuri aya masezerano. U Rwanda icyakora rugiye kwakira bariya bimukira mu gihe ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump bufite gahunda yo kwirukana ababarirwa muri za miliyoni baba muri Amerika mu buryo bunyuranije n'amategeko, ndetse amakuru avuga ko buteganya kohereza mu bihugu byabo mu byo hirya no hino ku isi. Si ubwa mbere u Rwanda rugaragaza ko rufite ubushake bwo kwakira abimukira baturuka mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Muri 2022 rwasinyanye na Leta y'Ubwongereza amasezerano yo kwakira abimukira bagombaga guturuka muri iki gihugu cyo ku mugabane w'Uburayi. Gusa iyo gahunda iza gupfa burundu ubwo mu mwaka ushize Keir Starmer yabaga minisitiri w'intebe w'iki gihugu agasesa ariya masezerano. Muri Gicurasi uyu mwaka minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yari yatangaje ko ibiganiro byo kwakira abimukira muri Amerika bikiri mu ntangiriro. Ubutegetsi bwa Perezida Trump bubona kwirukana abimukira bakoherezwa mu bihugu bitandukanye nk'uburyo bwiza bwo kubigobotora, by'umwihariko abahamijwe ibyaha. Icyakora abatavuga rumwe nabyo babunenga kuba birukana ari igikorwa kibi kandi cy'ubugome bijyanye no kuba hari ubwo bakoherezwa mu bihugu bishobora guhuriramo n'urugomo, ibyo badafitemo abantu baziranye cyangwa batazi indimi zivugwayo. Ubutegetsi bwa Trump kandi bumaze igihe bwotsa igitutu ibihugu bitandukanye bubisaba kwakira abimukira, ndetse nko muri Gicurasi uyu mwaka El Salvador yakiriye abanya-Venezuela barenga 200 birukanwe muri Amerika, aho bari bamaze igihe bafungiye bashinjwa kugira uruhare mu bikorwa by'amabandi. Amerika kandi inateganya ko igomba kohereza abahamwe n'ibyaha mu bihugu nka Sudani y'Epfo, Lesotho, Eswatini yahoze ari Swaziland. Dukomeje no ku yandi makuru twabateguriye, Victoire Ingabire yajuririye icyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro
cyo gukomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe ategereje kuburana. Atanga impamvu 8 yemeza ko zisobanura ishingiro ryo kumufungura by'agateganyo. Kuri uyu wa mbere tariki 4 Kanama 2025 nibwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwumvishije ubujurire bwe. Nibwo bwa mbere kandi kuva yafatwa muri Kamena, Victoire Ingabire yagaragaye mu rukiko yambaye ibara ry'iroza. Ingabire wigeze guhamwa n'ibyaha birimo gushinga imitwe yitwaje intwaro kugira ngo ahungabanye igihugu ndetse no gukora jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ubu akurikiranyweho ibyaha bitandukanye bishya. Muri ibyo harimo gushinga cyangwa kwinjira mu mutwe w'abagizi ba nabi, gucura umugambi wo kugira nabi guverinoma, guteza imvururu mu baturage, gutegura imyigaragambyo itemewe no gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma agamije gutesha agaciro leta. Maître Gatera Gashabana, umwunganizi wa Ingabire, avuga ko ingingo y'106 y'igitabo cy'amategeko ahana ibyaha yakoreshejwe n'urukiko rw'ibanze kugira ngo yemeze ubushinjacyaha bw'umukiriya we, ivuguruza ibiteganywa n'itegeko nshinga. Yavuze ko urubanza rwagakwiye guhagarikwa kugira ngo urukiko rw'ikirenga rusuzume mbere na mbere niba iyo ngingo ikurikije itegeko nshinga. Gashabana yavuze kandi ko abashinjacyaha bakoze mu buryo bunyuranyije n'amategeko kubyutsa urubanza rumaze imyaka irenga 4 rusinziriye. Ingabire avuga ko mbere yari yarabajijwe ibibazo nk'ibyo 2021 kandi icyo gihe nta cyaha yashinjwe cyangwa ngo afatwe. Mu gusubiza, abashinjacyaha batanze ibisobanuro by'urubanza rwa Ingabire bavuga ko ibirego aregwa bituruka ku iperereza ryaturutse cyangwa se ryagarutse ryerekanye abayoboke b'ishyaka rye rya politiki ritemewe mu Rwanda. Bagaragaje ko yafashije mu guhabwa amahugurwa y'icyongereza ku rubuga rw'ibanga rwiswe Jit Smith, akoresheje inyandiko yanditswe n'impirimbanyi mu bya politiki muri Serbia witwa Silja Popovic, uzwiho gukorera ubuvugizi bwo kurwanya ubutegetsi hadakoreshejwe urugomo. Abashinjacyaha bavuga ko abitabiriye amahugurwa bakoreshejwe ndetse hakoreshejwe amagambo y'ibanga nka Turukiya ndetse umugisha. Muri aya masomo bivuga ko hari agamije guteza imvururu no guhugura abantu mu mayeri yo guhirika ubutegetsi. Uko amafaranga yarerekanijwe n'ubutumwa bwa WhatsApp bivugwa ko bifitanye isano itaziguye na Ingabire. Abashinjacyaha bagumye ku cyifuzo cyo gufungwa by'agateganyo. Bavuga ko Ingabire ashobora gutoroka kandi ko ashobora kubangamira iperereza rigikomeza aramutse arekuwe. Biteganyije ko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruzabanza cyangwa se ruzatanga icyemezo cyarwo ku rubanza rw'ubujurire tariki 7 Kanama kuri iki cyaha, ndetse byose bizaba ku isaha ya saa 9 za kumanywa. Kuri uyu wa kabiri tariki 5 Kanama 2025 habaye imirwano ikaze hagati y'abarwanyi ba FC M23 n'inyeshyamba za Wazalendo bo mu mutwe wa CMS mu midugudu nyinshi yo muri groupement ya Kihondo uhereye muri sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuru. Imirwano yavuzwe nko mu masaha ya saa 3 za mu gitondo mu mudugudu wa Jiteni, hanyuma ikwira ahitwa mu birubiru na Kiyeye mu mihanda wa Mweso, Jiteni, Katsiru. Urusaku rw'amasasu rwateje ubwoba abaturage bahunga berekeza Mweso na Katsiru, aho ubu abantu babarirwa mu bihumbi bavanwe mu byabo
birunze. Iyi nkuru itangazwa na Radio Okapi ivuga ko mu byumweru gishize AFC M23 yategetse abaturage kuva muri ako karere, ivuga ko igiye gukora ibikorwa byo gushakisha inyeshyamba za Nyatura ndetse n'abakekwaho kuba FDLR, ivuga ko bari muri ako karere. Inyeshyamba za Wazalendo zo mu mutwe wa CMS umaze iminsi itari mike aho hantu ngo wahise ugaba ibitero ku birindiro bya AFC M23, bituma uyu mutwe usubizanya ubukana bukabije nk'uko iyi nkuru bivuga. Bivugwa ko amazu menshi yasenywe n'intwaro ziremereye. Iyi mirwano yatumye abaturage benshi bahunga berekeza i Mweso. Nta mubare w'abapfuye kugeza ubu ngubu uratangazwa.